بله بینرین هجا ده نوا دمین داوی ده انگوان بجین پشتی که هل بجارتنا لترکیه یا سروکماری و پارلمنتوی دیار بود دماوی ایدی یک جه کسی که هری زده ده کور روژاوا ترکیه قالا ناوی ویته کرن او جه ویکتور دوهانتا که اف هم بیرکاریزان و هم جه حقوقزانه که بلچکیه ده واری چیکرنا سیستمه که جبو پاروکرنا پارلمنتر و سروکماریا لولاتان ده تیناس کرن و ترکیه جی سیستما دوهانت جبو پاروکرنا پارلمنتر و سروکماریه جبو خواه بکاردنه بلی مگوت پشتی دروجدن وی ترکیه هل بجارتن اک بیک وره جبو وی هل بجارتن جی کسین کو دنگی خواه بکار بینن وی جبو دو پرگاران بکار بینن انگوان بشین وی هم جبو سروکماری و هم جی جبو پارلمنتوی دنگی خواه بکار بینن اف سیستم بچه آوی دمشه سرکتنا جبو سروکماره کی انگو پیوستی آوی بدنگی که چه قاسی هیا لعالیه کدن جبو پارلمنتوی اف یک گوهرتنی چوا بخوره هاتیه آوا کرن فرق و جداهی دناف برا هل بشارتنا 2008 و 2023 ده سیستمی ده گوهرتنی کو چه بونجی امی حول بدن با آوای که هری حسان بوا بینرین هجاره پارو بکن بلی ما گوت ده 14 گولانی ده و هم جبو سروکماری و هم جبو پارلمنتوی دنگ وره دانین و جبو ویه کشیم یا سروکماری کمی که حسان خویادی که جبو چه حسان خویادی که نه جبو سیستما سروکماری انگوان بشه نامزدین سروکماری ال ترکیه چهار کسان ناو خود دست نشان کرد بو بون نامزدین سروکماری و هر داویه جی جخوا محرم اینجا سروک پارتیا ولات ج ده راگانده بو که او ج نامزدیا سروکماری ودی کشه و پیش بازیا سروکماری جی و دنابرا سه کسان ده دوام بکه یک جوان سروکماری ترکیه رجب طیب اردوغان که نها جی شفی رژیم فاشیست اردوغان جخوال سر دستلاتداریه یا دریزا دوامین ده کمال قلیجدارولو نامزد اتفاق ملت و هر وها دریزا سیمین ده سینان اوغان او جی نامزد اتفاق آتاییه لگوری سیستما دوهاند داما کمروف تماشه ده که جبو سرکتنا نامزد که سروکماری ریجیا دنگان یکو پیوز ده که جسادی پینجی یک دنگ به تیراوی دیگه که در باسی سروکماریه ببا انگوان بیشین در باسی کشکا سروکماریه ببا او ببا سروکماری ترکیه لی اف یک دما کمروف تماشه دیگه جبو پارلمنتوی هنه که زور و زحمته لعالیه کردن پرسین بوی آوی جی در دیگه بن پیش گرکو هات ام بیشین ده تورا یکمین ده جه هر سی نامزدین سروکماریه ین کن ها ده پیش بازی ده نه کسی که نکاری جسادی پینجی زیادتری یک دنگی قاسنج بکه و جاریم جخوا هل بجارتن جبو تورا دوامین تهشتن و اف هل بجارتنا سروکماریه تنه پشتی 14 روزن یا هل بجارتنا یکمین تی لدار خستن لی جبو پارلمنتوی اف درباس نابه ده تورا یکمین ده سیستما پارلمنتوی انگوان بجین پارلمنتر هموتینه دست نشان کرن نه ده سال 2018 ده همان سیستما دوهان دهاته بکار آنین لی دوی دمی ده بجین اتفاق دناوا اتفاقی ده پارتی دناوا اتفاقی ده پارتی به آوای که سر بخوابون لی ده سال 2018 ده ریجه که به وی آوای بو پارتیین کو دناوا اتفاقی ده دکاریا بدنگین کو قسنج دیگه هر چه قاسی او بخوان کاره پارلمنتویان در بخه لی ده همان دمی ده دکاریا کو بدنگ قسنج کرنه و جاری پارتیا دنیا دناوا اتفاقی ده بده قسنج کرن میناک از وسا جواره بیجم نها جبو سیستما 2018 ما سه پارتی لور دست نشان کردن او یک پارتیا آ پارتیا ب پارتیا ج هون ایدی لویاد کارن وکن ها پارتی نها دکبن پیشبازی ج بگیرن دست ما وسا دست نشان کردیا کو پارتیا یکمین بقاسم 140,000 و 334 دنگ قزنج کردیا و به وان دنگین کو قزنج کردیا دو پارلمنتر دکاره به دست بخم پارتیا بجی دنوا همان اتفاقی ده و ج 40,000 و 216 دنگ قزنج کریه لی بوان دنگین خواه نکاره تا پارلمنتری که به دست بخواه پارتیا جی جخواه ویجی بقاسی 40,000 و 336 دنگ به دست قصدیه لی دنگین وی دماکو پارتین دنوا اتفاقی ده دنگی وان دین کم کرن و جاری هر سی پارلمنترین همان باشری جبو اتفاقا کو و پارتین دنوا وی اتفاقی ده در بازداره آنگو بگوتنه که دنگر کورا گوتن دو پارلمنترین کو ج آلیا پارتیا آوه دناو اتفاقی ده هاتیه قزنج کرن
Partiya B ji dengên wê li ser zêde dibe bermahiyên ku ji nava Partiya Amayî vê carê em dikarin bêjin ji bo Partiya B avantajeke zêde dide ava kirin û di encama vê avantaja ku dayî çêkirin de her sê parlamenterên li wî bajar ji bo tifaka A derbas dibe. Lê ev yek ger ku em werin di sala 2022 de guhertinên ku hatin çêkirin de rêje bi çi awayî da guhertin em kêmeke xala wê yekê bikin. Di sala 2022 de ev şefê rejima faşîst ya AKP û şirîkê wî biçûk MHP ketin nava hewldana ji ber ku 2018 de bi ev dengên zêdeyên tifaqên ku di nava tifaqa CHP û İYİ Partiyê de gelek parlamenter bi CHP dabûn qezenç kirin. Lê vê carê vê rejima faşîst xwest pêşî li vê yekê jî bigire biryarek derxistin di 6 Nîsana 2022 de o gotin her partiyek li gorî dengê ku distîne dikare parlamenteran bi dest bixe. Ew jî bi çi awayî. Niha carekê din me heman dengên partiyekê yên li bajarekê me anîne. Partiya A carekê din 140,000 û 334 kes deng ji bo vê partiyê daye di encamê de du parlamenter bi dest xistiye. Lê vê carî her çi qasî Partiya B carekê din bi Partiya A re di nava tifaqê de be lê dengên wê ji bo tifaqa A derbas navango ji bo Partiya A nayên zêdekirin ger ku ew bixwe parlamenterekê bi dest nexe vê carê ev bi qasî 40,000 û 216 dengên ku standine ew deng hemû vala diçin. Lê di vê çarçoveyê de Partiya C ya ku 40,036 deng standiye ji ber ku di rêza duemîn ya dengên herî zêde qezenç kiriye de vê carê Partiya C dikare bi parlamenterekê ji vê yekê qezenç bike. Ev yek gelek nakokiyan jî bixware de avakirin lê em werin li ser wê yekê van reqemên hinekê zêde em bavêjin û bi awekê hîn sadetir bi webînerên hêjara parve bikin. Em carekê din di çarçoveya tifaqan de lê temaşe bikin. Ya tifaqa A û B me got bi tifaqê ketine di nava tifaqekê de ne û li gorî sîstema sala 2018 li gorî sîstema dehont wê demê em bêjin Partiya A û B yek 100 deng standiye ya din jî 52 standiye di encamê de dibe 152 deng û li vê bajarî ku em qala wê dikin wê du parlamenter derbikevin. Partiya C jî heftê parlamenter heftê kesî dengê xwe ji bo vê partiyê daye. Dema ku parvekirina ji bo parlamenteran çêdibe ya yekemîn em bêjin dengên tifaqê hatiye kom kirin û 152 deng ji bo tifaqa A hatine. Dengên Partiya C carekê din wekê xwe tê me got li vê bajarê du parlamenter hene vê carê divê em dengan ji bo parlamenterê din jî parve bikin ango cara duemîn jî parve bikin. Dema ku em parve dikin 152 em parveyê duê dikin ji bo parlamenterê duemîn em dibînin ku 76 deng hîna jî ji bo tifaqê maye lê ji bo Partiya C ya ku bi aweke ser bixwe ketiye herbijartinê tenê 35 deng ango em bêjin heftê dengên wê li wêr maye. Dema ku em temaşe dikin di tabloya ku li ser ekranê de hûn dimînin parvekirina ku we çêkirî reqemên herî mezinên ku mane ew reqemên ku parlamenter qezenç kirine. Dema ku em temaşe dikin di tabloya heyde reqama herî mezin ya ku çêbûyî 152 reqama din jî 76 bi vê awayî êdî li bajarê ku du parlamenteran derdixe tifaqa A û B her du parlamenter jî qezenç kiriye. Lê ev yek ji bo sîstema niha piştî diroj din wê helbijartin pêk were ne derbasar e. Bi çi awayî em carekê din her sê partiyên xwe bênin û bi heman dengan. Partiya A me got carekê din 100 deng bi dest xistiye. Partiya B 52 deng bi dest xistiye. Partiya C jî heftê deng bi dest xistiye. Me got ji bo parvekirina parlamenteran li bajarekê bi vî awayî du parlamenterin vê carê em çi dikin em parlamenterî yekem û parlamenterî duemîn em destpêkê em ê wan dengan li duan parve bikin. Partiya ku herî zêde standî destpêkê ji wê ya tê destpêkirin. Ango em bêjin Partiya A 100 deng standiye yek parlamenter ji bo wî diçe û vê carê dengê sedê parveyê duê tê kirin pêncî parlamenter ji bo partiya parlamenterî duemîn dimêne. Partiya ya B me got çiqa standiye 52 deng standiye ji bo parlamenteriya duemîn jî tê parvekirin 26. Partiya C ji heftê deng standiye ji bo
پارلمانتری دومی جتی پارو کرن 35 د تابلویا کل سر اکرانان دا که هون دبینن دانه یا هری مزن یا دوی تابلوی دا کیجانن ام بیجین جبو پارلمانتری یک و پارلمانتری دو جماره هری مزن یک صده پشتی ویا 5 هیا 52 هیا 26 35 و 7 هیا و دمی چاواد به پارتیا آ پارلمانتری که قزنج دکه و پارتیا ج جی پارلمانتری که به وی آوی قزنج دکه یعنی به وی آوی پاروکرنا پارلمانتران لناوا باجاران تین دا بش کرن ایدی هر باجارک لگوری جماره خویا پارلمانتری یا هاتیه دست نشان کرن جماره دنگین کو هاتنه بدست خستن ایدی پارلمانتر لسر وان پارتیان تی پاروکرن گر هینا جی نهات بفهم کرن ام وی که لسر باجارکی بجربین که و انجام که بچه آوای در بکبه اف دانه کن ها هون لسر اکرانان دبینن ین سال 2018 لی امی لگوری سیستما کو پشت دروجدن یا پارلمانترنا پارلمانتران امی ما پاروکریه اوجی چوا دبن نها اف دانین ل باشار شرنخ یه باکوری کردستان یه لگوری سیستما نها ام پارو بکن رجا دنگین کسیم کو مافی خوی دنگدان ل باشار شرنخ یه باکوری کردستان هیچ قاز بو و دمی 275312 بون رجا کسیم کو بجداری هل بجارتنی بوی جسادی 7.4 بون لی کسیم کو چونه دنگ خو بکار آنینه 233000 و 742 کسن افجی و ده انجام ویده گله کسیم کو چونه سردما دنگ خو بکار آنینه مهر خو لجه شاش دانه کاغذ خو شاش کرنه یان جی مهر خو لگله جهان دانه جبر وی کی اف دنگ درباس نه بونه دنگین کو درباس بونه جی رجا و جسادی 84.9 باجار شرنخی جی 4 پارلمانتر جی در دیکبن ام دانین کو پارتیان به دست خستنه ام لسر 4 پارلمانتران پارو بکن که ببینین و پارلمانتر جبو کیجان پارتیه هره پارتیا دموکراتیک آگران HDP جسادی 7.2 دهل بجارتنا 2018 ده به دست خست بو دریزا دوامین ده پارتیا AKP جسادی 18.2 دریزا سیامین ده جسادی 4 پارتیا MHP دریزا چهارمین ده جی پارتیا CHP جسادی 2.7 دنگ به دست خسته بو گرکو وره ام 4 پارتیان لوان 4 پارلمانتران لوان پارتیان لگوری دنگین کو قزنج کرنه پارو بکن و انجام که بچه آوای در بکبه ما گوت جبو پارلمانتری یکمین پارلمانتری دومین پارلمانتری سیمین و پارلمانتری چهارمین ام دست به تابلو خو آماده دکن پشتی وی که ام جبو پارلمانتری یکمین جسادی 7.2 ام پارو دکن دماکان پارو دکن شو جاره کردن جسادی 7.2 در دیکه اف بوی آوایه جبو پارلمانتری دومیش ام دنگی HDP پارو دکن دماکان صادی 7.2 پارو دو دکن دبه جسادان 36.1 دماکان پارو سیامین دکن پارتی پارلمانتری سیامین دبه جسادی 23.4 و جبو پارلمانتری چهارمین جی دبه جسادی 11.55 یه پارتیا دومین ام تماشا بکن AKP جسادی 18.2 ستاندیه جبو پارلمانتری یکمین اوه جبو پارلمانتری دومین جدنگوه ما پارو کریه 9.1 در دکه و جبو پارلمانتری سیامین دکه 6 و جبو پارلمانتری چهارم جی دکه 4.5 دما کم تماشا دکن رجا دنگین زیده ین جبرماه ین وان جی جبو پارلمانتری نو جین پارتیین دن زیده تره و دمیتی واته کو او پارتیین دن مافی وان ین به دست خستنا پارلمانتران نامینه دوی چارچوبه ایده ام نهاجی پارلمانترین خو 4 پارلمانتران لوان جمارین کومه پارو کری لوان پارتیان ام پارو بکن و بچاوی به جبو پارلمانتری یکمین ام تماشا دکن جماره هری مازن یک دنگ قزنج کریه کی جانه پارتیا HDP جسادی 7.2 اف پارلمانتری جبو ویدچه جاردن ام تماشا دکن جبو پارلمانتری دومین اف صادی 7 مگوام پاروی دوی دکن جبرکو ایدی پارلمانتری دومین دریزه ده جبو قزنج کرناویه کی دنگ بویا جسادی 36.1 و پارلمانتری دومین جی جاره کدن جبو پارتیا دموکراتیک آگلان HDP دیچه دریسا سیامی دم تماشای تابلوی خود دکن رقم جماره هری مازن 23.4 اوی دمی پارلمانتری سیامی جبو وید چه دما کو ام تماشا دکن جبو پارلمانتری چهارمین و جاریم HDP جسادی 11.55 جرمایه لی ام تماشا دکن لیور جسادی 18.2 هیم وی دمی چهاد به پارلمانتری چهارمین جی جبو پارتیا AKP دیچه یعنی با آوه که کرد و کرمانجی
باجارێکی کو نامزد پارتیان کو دنگ خوا قزنج کرنه به دست خستنه اف چقاس پارلمانتر جیتنه درخستن دا بشویه کتنه کرن او لگوری رژیا دنگین پارتیا یکمین ادی تی پارو کرن او پارلمانتر لسر وانجی تینه دا بش کرن مگوت اف سیستم به وی آوایی کوم هما بجه روژا دیاربون هل بجارتنی حتی نها اف سیستما ویکتور دوهاند کو زانیاره که مگوت هم حقوقناس و ماتماتیک وانه بر رقمان سری مروان گشته که مگوتم باوی که حسان شو بینرین هجارا پار بکن نهاجی عالیه وی ارنی و عالیه وی نینی عالیه وی حقوقی انگوان بیشن عالیه وی مافده اف سیستم چه قاسی سیستم که دموکرات جی امی پشتی وینا بری به میوان خوره نقاش بکن